Sambukelo Makhiwe TV sisasekhona la eSandlwana la kulindeleke khona ukuthi kutheleke uma isiZulu kaZulu ithini. Njengamanje ke nginenkosi uMlife. Inkosi cela usitshele ukuthi mhlawumbe ukubaleka kosuku la namhlanje. Siyabonga msakazi, usuku lolu olubaleke ngendlela eyisimanga esizweni samaZulu. Kodwa hayi esizweni samaZulu kuphela, kuyisizwe sonke sama-Afrika ngoba ila uZulu aqopha khona umlando emisa amangisi ayisexake umhlaba wonke. So thina njengama-Afrika sikhona la ukuzosupporta umgubho walolu suku njengosuku olubalekile kithi sonke. Mhlambe ke kubaleke ngani ukuthi intsha especially yale ndawo le ingalilahli usiko lokwazi umlando okakhulukazi namhlanje. Abadala ke baye basitshela ukuthi kubalekile ukuthi uwazi umlando khona uzokwazi ukuthi uqhamukaphi uyingane yomAfrika futhi ubheke kuphi. Kwintsha yakule ndawo nentsha nje yaseNingizimu Afrika kubalekile ukuthi bawuqonde kangcono umlando ukuthi impi yaseSandlwane yabambana ngaluphi usuku ngayiphi yona inhloso ngaphansi kwesilo ucetshwayo esasivikela umhlaba wakwaZulu nomhlaba wabantu abamnyama. Imigubho efana nalena ikakhulukazi kwabantu abangama informal traders ijwayele ukubalekelela kakhulu. Mhlawumbe ungabagqugquzela ubathini abantu abadayisayo nje ukuthi bafike mhlawumbe bazodayisa emigubheni efana nale. Elami nje lingathi ithuba elifana naleli liyingqayizivele umcimbi owodwa omkhulu oyawenzeke ekuqaleni konyaka ngaphansi kwedistrict yaseMzinyathi. Ngingakhuthaza nje abantu bakithi ukuthi ithuba leli abangalisebenzisa ukuthi basondele eduzane bezokwazi ukuthi badayise leyo mkhiqizo yabo abasuke beyiphethe naleyo msebenzi yabo yezandla emihle esiyidingayo njengabantu abamnyama ukuthi sibhinqe ngayo sibonakala ukuthi singobani. Ngingabakhuthaza ukuthi ithuba leli okufanele balibambe ngazo zombili izandla libalekile. Okay, siyabonga kakhulu baba. Sithokoza kakhulu.